Mohamed Badi abikite gutwikania matura ma icagi cia tauni guku Nairobi kuria guikaraga gicunje kia 56 kia andu milioni 4 aria maikaraga Nairobi. Na gitumi kia icera riri ni kuona moritu maria magumeire aikaria matura macio makiria ihinda-ini riri bururi urahurana na murimu wa COVID-19. That from now onwards there'll be changes, there will be delivery of services to the common mwananchi in terms of water, in terms of health, in terms of sewerage, in terms of electricity, in terms of roads. Utheru uria ni ruthiomi rugeni icagi-ini ici ni umwe wa maundu maria thirikari irendekithia niguo kuhurana na COVID-19 indi ona mai ma mahuthiro makoragwo mari kindu gitonekaga guku. We want to embark on first the projects that can be done quickly to alleviate the suffering of the common mwananchi. Tuko na sita kubwa ambayo ni ya wananchi ambayo hawapati services kama maji. No mifango ino yothe ya Badi gukinyiria aikari aya utungata irabatara kigina gia kumikinyaniria na aya gwikora atari na kigina kia mawira ma ukui, mifango, ugima wa mwiri na utungata wa muingi maria gavana Mike Sonko aneanire kumana na ngucanio cia Sonko na bunge ya kaunti ya Nairobi. Tariki 2 mweri uyu wa kana bunge ya kaunti yahitukirie ndereti ya uneani ucio wa mahinya na ikigaira ruhonge rwa ciringi bilioni 15 indi tariki 15 mweri uyu gavana Mike Sonko akirega gwikira kirore ndereti iyo akiuga watho ndwarumirirwo na juma tariki 17 bunge ya kaunti iracemania na gucokeria Sonko ndereti iyo ya watho mateguthingatithia mendekithia ma Sonko na gukinyiriria ati ndereti iyo ikihetukio watho no rumirirwo. Sonko erikanite ni akaheana macokio mwambiriro wa kiumia tuthiete na angiaga gwikira kirore kana kuregana na ndereti iyo o ringi thiini wa thikũ 14 ndereti iyo igutwika watho. Ona thengia ya Sonko gwikira kirore uiguithanirio wa kuneana mawira macio kuri thirikari nene mbere ya president ni erega kuria aruti a wira mawira-ini macio matigetikire guthamira thirikari nene na riu ngucanio ino ya kigina. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.